rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge irshad gannani Allah subhanahu wa taala e namaz ege wagutuga ada kura mihe ka fas ni'mat devvai ege tereng emme furtam ni'mataki turfa anhu dhiqul aish yurfa anhu dhiqul aish dir ulumuga dimawa dati undagutakun ene salamakan Allah devvai me dalgume bisalama agume me riyad walu kura masakataki kubato rufiya faisha hodan kura masakataki amdani hodan ki kuranto amdani mi hodani aman oman rangal dirulma bina kurumatta Allah subhanahu wa taala hangulu matin algo men waadodegen fawni timen Allah handuma kura alaka timen Allah e nema devwa hosime rasulullah sallallahu alaihi wasallam algo men bayan ko devani Allah subhanahu wa taala kirid quran ga wahi kurbangawni man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah iman kamati huregen anhena kabes firihena kabes bay mi nagani mi hamam kamga dalilaka anhena kabes firihena kabes alukan kofinama salih amalak kofinama timen Allah emihekan aman oman rangal diruluma devwa husim falanuhyiyannahu hayatan tayyibah rasulullah sallallahu alaihi wasallam agomene mi angavane Allah subhanahu wa taala mi amal ada kofinama emiheka dirulumuga dimawa dati undagutan ufullave enaka libe ene libene amna aman kama sulh maslas kan agomene medu mihuriha dati kame libumuge emme bodu sababekam gawani Allah handuma kurmun algomen ikkibawo namad ege wagutuga furiman ada nukurewu devana kamaki agomenen abadan miduni matige notti bevene kommese dohega algomen miduni da duko fadanje hene danje hero ekkala gandwaruge verimi haves ekkala gondige verimi haves ekkala maqamuge verimi haves hama dani ekanima ekani demme vidale faden beru qawmtahuge huri benkuge rufiyaves emihunna kan nolibene ehem bayko milku qurani hame emihun dani husata ekanima ekani ekkudu goliyeka ade kawwala dani ekanima ekani emima algomen etanan daangi bejehe ehen kamu hadis kurabani emihege kiben e andawaluga ene libe nikametikum Allah salamak kan devane yurfa anhu adhabul qabr kawwaluga azabun ene salamak kan devane kiveto devani e Allah subhanahu wa taala emme boda lobive odigannawa amal enewani reka dualu fasfaharmatin mi bimmatiga ada kof miedu enen ekanima ekani tanegga onnen jehuni ehen kamun e namadu aisfa ene salamak kan hoda dene e namad enege munu fuhi filwa dene adi enen e kawwaluga andirikam alikam genestene ehen kamun kawwaluga azabun ene salamak kan libene timmana kamaki enege amaluge fain qiyamad dohun enege kanatan Allah subhanahu wa taala devane yu'tihi Allah kitabahu bi yaminihi ade amaluge fay kanata libumaki ena kamyab wejjekamuge emme bod alama kiveto Allah subhanahu wa taala ego mimider kon nudevane duniyege raskaluna balalama emihun ede gota kantak kura mihun nan emihun huriha kamek kodde Allah subhanahu wa taala heddevi alun kura kantattammi Allah subhanahu wa taala ga hadratuga furiyama insafere jazaa nonnaneto Allah emme boda lobedu gannawa amal ada kura mekan Allah subhanahu wa taala wes e report devani emme varugada stage ge mati mifada stage non mahshar ge maidanuga kainat ge emmen ebbetibe bimegga Allah subhanahu wa taala emihege amaluge fan emiheka kanata devane e devvumaki ena kama vejekamuge emme bodu alama ehenkam algomen ekamuge kuda namuna mifada stage takum balalam vi algomenge ladarin nan stage matin ahari report sharafir mehmanage appunu libigen dairo ekudin da ufaverikan ekudin ge maimba fen kura ufa e tasawwur kollam vi alake ninon algomen visnalam vi Allah ge hadratun hama ifade gon annani emihege amaluge fa kanata liben Allah wahi kurabani amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira emihege amaluge fa kanata libije mi hadannashe emihege hisab ora lui fasehe wumaki kamyabumge alama sababaki Aisha radhiyallahu ta'ala anha ya mukhatab kuraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabi e Aisha man husiba udhiba hisab belwi jalanna enen azab libuni dua kurare hisabaka nule Allah subhanahu wa ta'ala surgege matiri nemat devvat ade fardu fastama darakatiri wafa alen nama mahsharge maidanuga emmen ebbetibe bimegga enege amaluge fan ene kanatan Allah subhanahu wa ta'ala devwane Allah wahi kurabani fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah emihek bunane miti mage fote nikan kiyabalash mihunna dakkan algomenge ladarim bes mihunna dakka faden e report ki
nikam bala bala e report ham egotan emi havis dakkane ha umqra'u kitabe miti mage fote nikam balash ade wata bis libene emi hunne ki narakawanta verin ehenkam algomen ala kiyalam bi algon ma tafsilakan nudanan wagutu kurkollu matta algon oti barjemu kuriga huttala ad Allah subhanahu wa ta'ala amaluge fay kanata devami habuna miti mage fote niken kiyabalash inni dhanantu anni mulaqin hisabi masha yaqin kan ote midos annane kama meduga ehmi Allah wahi kurabani wa innaha lakabiratun illa ala alkhashi'in wa rabbur etcheke ei namas birweti walunenge ei bes kamen nune namadu ege wagutuga ada kurun alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim Allah ga hadrata badalu kuren jehe kan qabul kuramihu emi tage sahih kurabani emi hum bunane timemmen yaqin kan ote Allah ga hadrata timem badalu kuren jehe kan emi Allah subhanahu wa ta'ala ga nabiya irshad bani madama mahshar ge maidanu ga emmen evveti be bimegga enege amalu ge fan enege kanatan Allah subhanahu wa ta'ala devwane mi ene libe timwana neema fardu fasama darakatirum hataruna neemataki kavvalun ene teduma fahuga mahshar ge maidana ene kadattu kurayro ene waragina marhalataken annane hisab bellewun siratumag huras kurun ege tereng mi siratumag huras kurayro ene vidware faden huras kurumge bar Allah devwane sababaki bimmati ga Allah emme boda lobiyedu gannawa amal furihaman ada kurafwa miheka baati Allah debba neemate hadis kurabani wa yamurru ala sirati kal barq vidware faden huras quran den sirat bage bunima hiwane mi magu chaatu kawonna faden war bodu magen he eha bodu magen non e maga behe kotun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga hadis gannani wa huwa jisrun yusabbu ala matni jahannam e narakayge mati galalewe faalameke kon narakayto narakal ko menne tasawwur kuraveto rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga ariuga ashabe kalun tibbawani kon ashabe kalun vidalwani id sami'na wajba timamenna kulli gote ga adengi une hadis kurabani tibami kunnen enge hemi kon adekkan ashabe kalun dennawai ebe kalun ga aada fulen allah wa rasuluhu a'lam vidalu rasulullah sallallahu hadis kurabani wa huwa hajarun rumiya bihi fi qa'ri jahannam منذ 70 خريفا فسمع إذ حتى انتهى إلى قعرها فسمعتم وجبتها أي نركيج ماتشن حديه تن أهرسورن واتاليون هيلكندي ويتمون غوس أديج جهونو أديتي بامي كونن يوني حديه تن أهرسورن واتاليون هيلكندي ويتمون غوس نركيج أديج جهونو أديتي بامي كونن دمي يوني الله معجزة كغوتوغا أدوي بالدبي نركيج ماتش efada nurakkaateri narakage mati galalewe faalememmi siratu magaki mi magu chaadu fada bodu magenno waran himema ege tafsir ga annani dhaif hadith kam ga vies awgomenna min ege malumat belibe wa huwa adaqqu min ash-sha'ri wa haddu min as-sayf istatakavvura hima kandiyakavvura tuunwa anchik emaga behe gotun Allah subhanahu wa ta'ala kiridu Qur'an ga wahi qurbani wa in minkum illa wariduha كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا تين كم ميهكو اسمي مغورس كورن جهن اي نركمتين دان جهن دان نجه اككوسنه اس مقام کے اس فرین نبیس نکمتین نبیس کتم ما ميهک بيس نکمتی ميهک بيس وهم منكم الا واردها تين كم ميهك تبامي كونگه ترين كم ميهكو سورس كورن جهن مگه الا واردها كان على ربك حتما مقضيا تمن الله ك حضرتك نيا كندل نيمفوا كمك اما غورس كورمك ثم ننجي الذين اتقوا دين تمن الله بريتي علون سلامك قربا حسيم ونذر الظالمين فيها جثيا دين تمن الله اكل انيا وربي علون الله هدم نكم دنيا اراما افل گليگن وغوت دميگن وا علوكم كي كياگه ميغون كنت لشكري ميغون انيا كوري ميغون emihun timen Allah du kurwa hosime kakuluge macca vettigen da mihunge gotuga yetigiya Allah salaman nukurwane Allah agome salama kurbash Allah way kurwane wa thumma nunajji alladhina taqaw birweti walun etago sannani wa inna la kabiratun illa ala al khashi'in birweti walun nang ei war lui fasih kamake emima mi agome huras kurun je magen mi magu video re faden huras kurumuge bar Allah devwane fardu fastama darakatiri we faalennama adami hataruna ni'ma fasana ni'mataki
ويدخل الجنة بغير حساب එව්ස් කහල හිසාබෙන් නෙග්ගතුගා ස්වර්ග වන්නානේ එව්ස් හිසාබෙන් නෙග්ගතුගා ඒ සබබකේ නමාද උනුකුරා මීගුන්නා සුවාලු කුරවෙන ඛියාමත් දොහොන් කීපෙහෙතේ බා මීගුන් නරකයිගේ තෙරෙත්තේ වෙට්ටි ගති මාසලකකුම් ෆී සකර් කීපෙහෙ නරකයිගේ තෙරෙගේ තේ බා මීගුන් තියයි قالوا لم نكن من المصلين තිමෙන්නකී නමාද නාරාමී හුන්නේ ඒ නමාද නාරාමී හුන් නරකෙක්කන් එබේ එමෙ නමාද රක්කා තෙරවාමී හුන් ෆර්දු ෆස්නමාදේගේ වගතුගා දා කුරාමී හුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කුර්බනී තිමෙන් අල්ලාහ් සලාමක් කුර්බා හුෂෙමෙ රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගොම්නේ මි අංගවනි එමිහෙකන් ඔති සලාමක් කම ආදමී ෆර්දු ෆස්නමාද එහා මුහිම අලුකමක වාතීවේ ඒ අලුකන් ඒගේ ෆුරියම ගතුගා අදා කුරාමී හුන් නම් අල්ලාහ් දෙවවා නේම ආදාගොන වරක් කුරුකොල්ලම මිදනි බාරගේ කුරිගේ නිමාලු මට්ටක ආද දෙන් අලුකම බලාලම නමාද රක්කාතේ නොවෙජ්ජන මාලුකම ලිබේ සසා